После чего не ожидал, что мы обойдем его с фланга, соответственно, и после чего он не был готов в населенном пункте Богоявленка. Его опорные пункты не были готовы, просто бежал, получается. Militer Rusia merilis rekaman momen pasukannya menggunakan senapan dan menyisir hutan di wilayah Ukledar. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengusir tentara Ukraina dan memastikan Ukledar bersih. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 27 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan agar Ukledar bisa kembali hidup damai lebih cepat, pasukan Rusia mengintensifkan serangan. Ukledar diklaim memang telah dibebaskan 2 bulan lalu, namun pertempuran masih terus berlanjut. Sekarang musuh terkonsentrasi di kawasan hutan. Pasukan serang dari kelompok pasukan Vostok mengusir militan Ukraina sejauh mungkin, jelas narasi unggahan. Wakil Komandan Batalion dengan tanda panggilan Boa Kostriktor berbicara tentang bagaimana orang-orang Rusia mengatasi tentara Ukraina di wilayah tersebut. Да, здесь не за что зацепиться, получается, они здесь готовили плацдарм, я так понимаю, напротив нашего бригады постоянно находилась у нас, противодействовала нам 72-я бригада ВСУ. Получается, 2 года стояли на месте, после чего приняли грамотное решение, обошли его с флангов, где он был не готов. После чего буквально за месяц этот город, соответственно, пал. После чего не ожидал, что мы обойдем его с фланга, соответственно, и после чего он не был готов в населенном пункте Богоявленка. Его опорные пункты не были готовы, просто бежал, получается, со своих неподготовленных позиций. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.